بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. جول صحابة بن فوق وجول إخوانك على جوكل دينك بجوكنوك على تارك دين جوكل. اللهم آمين. واللي في دون دو الله يرمي نمو وأدي قال دمبو قال دو كرفهين كحقيجي كون قال دو واتي دمبو قال نوغا إجي قبل وباب النفقة على العيال. دمبو قال في نفق قول ما ديبانسو قول بينغورة عيال كو بينغورة آدن دين عالة يعول عيالا ذلك أدنى ألا تعولوا أنهم أولكم ظلم كنو سإنما إن عال الرجل فلانا وفلانا وفلانا يعني ضمهم إليه في النفقة والكسوة والسكن والعناية. سإنما عيال عال الرجل بين قول يعني سي كاري no ɓeyni kaari en ɓeynugol on tigi ngol ko yettugol mo baka e muɗum tawa ko kanko waɗantamo dépense on e koltu on e ñammingol koltu on e hoɗingol ngol e ñawdugol ngol e dankagol ngol fuu. No ɓeygure aade nden ɗo no mofti ɓiɓɓe makko ɓen e sonnaɓe makko ɓen e taaniraaɓe makko si tawi ɓen taaniraaɓe makko e mawɓe mum ɓen mara no watti ɗon wono banndiraaɓe on tigi ɓe tawata enɗan no ɓatti ɗum ha e ɓiɓɓe banndiraaɓe on tigi si tawi ɓen ɓe mara ha e mawɓe on tigi ɓen si tawi mawɓe on tigi ɓe mara. Dépensugol ɓe ɗo ko ni Allah waɗiri ɓiɓɓe adama ɓen kañum no waɗi heedo Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri neɗɗo on ɓe o ɓeyni ɓen yo dépense ɓe. Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɗo wa ala al mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi. No fawi jibinanaɗo on al mawludu lahu jibinanaɗo on huwa al abu on ko babirawo on. Si on ɗon no ɗon sina on si on ɗon ala ɗon ben on ɗon si on ɗon kadi ala ɗon ben on ɗon ɗon haka hatto e dow ɓay ka dondi kadi ko wana noon. Si tawi joni ɗo oɗo wonaɗo yeeyde yo dépense ɗo si tawi ko kanko marno jawdi o maayi o acci jawdi ndi haray ko o wi'aɗo yo dépense mo ɗo ko o hentotono jawdi ndi. idan alghunmu bil ghurm ko mo tawata si tono arino kañum hendoto si tana ari kadi ko kanko tuɗoto. jon noon on ɗon kadi jibinanaɗo on ɗum woni babirawo on si on ala haray ko ben makko ka on ɗon wonɗo telen dowga on ka wonɗo ɓattiɗo on ka iwi wo ko heeɗoɗo ngo woni cippade ala place makko. ɗum waɗi si baba ala ko soro on si tawi soro ala baba ala soro ala ko ben soro on wahalumma jarra. O wino e fawi on jibinanaɗo risguhunna holti e ñammingol ɓe wa kiswatuhunna e holtingol ɓe bil marufi no andira noon no moƴƴiri noon no wowira noon no aada yaari noon. ɗo o jibinanaɗo on o dépensay ɓe pay ko jibina kunkum woni ko gorum woni ko deyum. O dépensay kadi wonɗo e muynide kum pay kum ɗon woni noon ko nene makko woni kum e muyninde woni ko goɗɗo goo wan nene makko maayi ko goɗɗo goo woni kum e muyninde ma nene makko maayani kono nene makko no mari ganto fi muyningol joni ko goɗɗo go debbo goo jonna kum yo muynin kum on ɗon kadi ɓenno fof no naati ɗo. Allah subhanahu wa ta'ala o wi kadi o aya ɗo li yunfiq yo dépense yo nafɓu du sa'atin jon yaajende
ma jongalle yaajinaɗo yo dépense min sa'ati e yaajande makko nen tawa dépense on no yaaji. waman qudira alayhi risquhu mo arsike mum on kadi fanna tawi yaaja falyunfiqu mimma atahu llahu yo dépense e nder ko Allah okkimo kon wiyatake ɓay Allah yañinali mo arsike on kanko ko yo yañu dépense on anda ka iwata ɗon kono yaajiri o kadi ka yahata ɗon yaajirta. si tawi ka iwata ɗon no faaɗi wiyama ka yahata ɗon ko yo yaaju ara e moƴƴa, kono kadi ka iwata ɗon sino yaaji on tigi waɗi kadi ka yahata ɗon no faaɗi ɗon kadi haray o jonitani haqqeji ɗin. wiɗo la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha, Allah fawa wonki sina ko okki wonki kin kon fawa goɗɗo dépense gol ɓuri ko okkori on tigi kon. kono noon ko okkori on tigi kon ɗon himo andi wona yon tigi suuɗu inna hunde ala menen ɗum ɗo he mi ronki mi gaynata mi mara mi ɗumannaki. woodi e jongalle ɓe buyi ko fayenno yoɓi tum mi mara no woodi goɗɗi goo mi mara tum waynodirtama e muɗum ko tawata no waɗɗi kon sa mara be ɗaɓɓoya siko ya ñawlo ko be ɗaɓɓoya siko a yaw yaltu toroɗa ko be waɗa ko farli ma kon ko be waɗa. o yiya joni sonnaɓe ɗo har sonnaɓe buumiɓe hawni ha taw kamɓe jindata siko nawnare ɓe jogi ordonnance ɓe jinda yiida e yimɓe moƴƴuɓe ɓen walle lam ɓe jogi ɗo ordonnance ɗumanaki moodi an ɓe mara goɗɗum ma ɓe ala e gollude ma ɓe jaɓali ɗum noon ko ella. si tawi ɓeygu ma nawni so tawi a mara fen ɗon ko ñawniramo mawɓe makko ɓen heɓa mara kañum kadi ko ñawniramo ko an foti imma siko ya jindu yiida e yiɓɓe ma e siɓɓe ma toroɗa ma ñawloɗa ha o ñawdo ɗum noon ko hunde waɗɗinde. wa qala taala la to ɗon kadi o wi wama anfaqtum kala wo ko nafku ɗon ko dépense ɗon min cheyin e hunde kala wo hunde dépense ɗon woni ko ka ɓeygure mon dépense ɗon nden hunde woni ko e janamɓe waɗɗon woni ko daabeji waɗan ɗon woni ko fi sabilillahi waɗɗon way min cheyin hunde wo hunde fa huwa kanko Allah yukhlifuhu o lontinayi ɗum. kala ko dépense ɗa Allah lontinante an dépense tu ko lutti kon accu e juuɗe Allah. ayaji ɗen ko ɗe ɗo addi hadisaji ɗin ɗo o fuɗɗori oɗo hadis arno ɗo kanko watti hadisaji 169 mi deftane fuɗɗa jangade wa an abi hurairata radiallahu anhu ittama e abu hurayra yo Allah weltanomo qala umaki qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam mlaɗo Allah umaki dinarun mbuuɗu dinar andi noon ko mbuuɗu on ɗo mbuuɗu wona sifa mbuuɗu meɗen on fewndo ɗo no ɓurdi si on min innama mbuuɗu on dinar ko gram 4 e seeɗa kanŋe gram 4 e seeɗa kanŋe nde andi gram kanŋe ko fanɗi o fewndo ɗo ko telen 500 000 gram goto yoni 500 000 fois 4 so ƴetti en itti o virgule hunkunɗa 500 000 fois 4 5 fois 4 ko 20 ɗum ko 2 millions ko fanɗi o ko fanɗi fewndo ɗo o dinar wiyaɗo ɗo ko ɓorde 2 millions heɓi dow. o wi kono on mbuuɗu ɗo an faktahu mo dépense ɗa okkitirɗa fi sabilillahi e fi laawol diina Allah mbuuɗu mo waɗɗa fi sabilillahi wa dinarum e mbuuɗu goɗɗo goo an faktahu dépensirɗa ɗum fi ragabatin e fi daande mana ko jiyaɗo faalaɗo sottitade o yahino ha nokku goo o ronki kanko e jeyɗo mon ɓe haldi joni yo ittu hasabakari ɓe yi yo ittu mbuuɗi nogay ɗi dinaruji nogay ɗo o yahi ha o heɓo yiwano ɗi 10 a ƴettoyi ɗon waɗi 10 kadi a lellitanimo ma a ƴettoyi goto pet mbuuɗo goto a lellitanimo o rinɗi wa dinaru e dinaru goɗɗo goo tasaddaqta bihi a waɗimo sadaka ala miskinin e miskino a yi miskino mo ala ko ñaama fayda ma ala ko ɓorno ala ka hoɗa a itti o mbuuɗo a waɗi sadaka wa dinaru e mbuuɗu goo dinaru goo an faktahu a dépensi on ɗon ala ahlika ka ɓeygure ma
ɗiɗo mbuuɗi nayi oya ko fi sabilillahi waɗɗama oɗa ko rikarinɗingol dande wallitiɗa oɗa ko miskino wallitorɗa oɗa ka ɓeygure ma dépense uɗa ani ko mbuuɗi nayi ni ka kono ka be kadi yaari ɗon no serti ko jihad muhtalifa ɗiɗo fof ko hombo ɓuri moƴƴude hombo ɓuri mawnude baraji o wi a'zamuha ajran alladi anfaqtahu ala ahlika ɗiɗo fof ko ɓuri mawnude joddi ko mbuuɗu mo waɗɗa on ka ɓeygure ma mana mbuuɗu mo waɗɗa on ka ɓeygure maɗa no ɓuri mbuuɗu mo waɗɗa sadaka jonoɗa miskino ma wallitiɗa wonɗo e rinɗude o rinɗi ma ɗum waɗɗa fi sabilillahi ko waɗi ɓeeɗa fuɗa ɗiɗa fof ko na farilla amma dépense gol ɓeygure mum ɗum ɗum kanko farilla ɓe gandi hadisu kudusi no wi allah subahana taala no daali ɗon ma tagarraba ilayya abdi bi cheyin ahabba ilayya mimma ftaradtuhu alayhi jiyaaɗo an on ɓattortalan hunde welede lan hewti so waɗi komi farli hoore makko kon taw ina ɗiɗa fof ko sadaka ko naafilo amma ka ɓeygure ɗum ko farilla ko ɗum wasi nelaɗo maki ko oɗo ɓuri mawnude joddi rawahu muslim oɗo hadis heeɗo ɗo ɗimmo on ɗo kanko watti 190 wa an abi abdillahi wa yuqalu lahu abu abdirahman no wi abu abdillahi no wi abu abdirahman ko wiyete ko thawban ibnu bujdada mawla rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam oɗo thawban ko mawla rasulillah sallah sallam mana ko jiyaɗo nelaɗo mo o rinɗini gaala o wi'i qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah on maaki afdalu dinarin ko ɓuri moƴƴude e mbuuɗu waɗaɗo e sadaka ko ɓuri moƴƴude yunfiqu rajulu mo gorko watta ɗum sadaka dépensata ɗum dinarum ko mbuuɗu yunfiguhu ndu o nafgata ala iyalihi e hoore ɓeygure makko nden ɗum ɗon ɓuri moƴƴude si ɗum ɗon feƴƴi ko heedi ɗon wa dinarum yunfiguhu ala dabbatihi fi sabilillahi e mbuuɗu mo o dépense e daabewel makko ngel fi sabilillahi mana mo ne'i puccu mo anni nguɗo puccu nguɗo ko fi tun ko haɓire jihaadi ma e himo waɗi na'i wuro na'i ɗiɗo ko anni ko fi sabilillahi ɗi ko ɗi siɗi janɗi fewndinge yeeygo ɗo o yeeya mbuuɗi ko heeɓi kon o waɗa ɗum fi sabilillahi kono ɗum dépensete ɓay ko mari wonki yonno mbuuɗu ko woni e dépense ɗum ɗon woni ko o soodana ɗum ko ñaamete woni o ñawdir ɗum woni o yoɓu ɗum aynowo on ɗum on mbuuɗu mo o dépense ɗon e on ɗon kadi ko on ɗon heedi e oɗa o wi wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillahi ko heedi ɗon ko mbuuɗu mo o dépense e wondiɓɓe makko ɗimmo e makko ɓen ɓe o woni e waddude jihadi fi sabilillahi joni ko mbuuɗi tati mbuuɗu ɓurɗo jogade baraji o koko dépense ɓeygure makko nden si feƴƴi ɗon ko mbuuɗu mo o finance fi alaji ko waɗi ko haɓire fi sabilillahi ma daabeji mbuuɗu tammo on ko wondiɓe makko ɓen setotiɓe makko ɓen ɓe one yarde ɓen fi sabilillahi mbuuɗu ko o dépense ɓen kon si tawi ɓen ɗo jooɓa mo lanni ma ɓe hato jini e soodugol goɗɗum ma ɓe hato jini e karbirgol otoje maɓɓe ma ko wette waɗa ɗum koni catégorie woniri fi mbuuɗi ɗin so on tigi financement on joddi ndin rawahu muslim oɗo hadis kadi ko fillima ko imam muslim toujours se ndaari en taway dépense gol ɓeygure nden ko ɗum ɗon woni fuɗɗore nden taw ka ɓural ɗum ɗon woni fuɗɗore nden ɓayde ɗum ko farilla hadis tammo on ɗo ko kanko watti 191 wa an ummi salamata ittama nenema ummu salama radiallahu anha qalat o maki qultu ya rasulallah mi inni ene nelaɗo halli ajru fi bani abi salamata an unfiga alayhim ene miɗo mari joddi e ɓe ɓiɓɓe banu salama ɗum ko ɓiɓɓe moodi makko ɓen andi kanko ummu salama
modi makko ko Abu Salama modi makko no maayi accidimo e ɓiɓɓe joni noon o wi ene nelaɗo miɗo mari joddi simi dépensi ɓe ɓiɓɓe amen min e Abu Salama ɓe ɗo on figo ala himiɗo dépensa e hoore maɓɓe haren ɗo mari joddi walastu bi tarikatihim mi wona acciroɓe ɓe hakada ni wala hakada wona ni tun innama hum baniya andu ɓe ko ɓe ɓiɓɓe am mi wataɓe accirde ni nana ni e ni mana mi accitaɓe ni hara ɓe ñamaɗi mi accitaɓe ni kadi ka koltu e ka ko tawata gurna gassa e ɓawa muɗum kono ko ɓiɓɓe an noon si joni noon komi dépensata ɓe ko mino mari joddi e ɗum qala laɗumaki naam hihi laki ajru ma anfakti alayhim hiɗa mari joddi ko dépensuɗa e hoore maɓɓe fi kala ko ɓiɓɓe ma joni modi ma maayi akkidima e ɓe ko yangotuɗa ɗum ɓe benuɗa gertoɗa ɗaɓɓiraɗa dépensaɓe ɗa mari joddi dan ɗo sonnaɓe buy no mari joddi ɗo kañum kadi woɓɓe noon ko yeeyugol gâteau e ma yeeya banana e pomme e ɗum ɗo heɓa ko debire woɓɓe ko mo be no wadde no fallirde wongal fii no ɓikkoy koye ne'ire haɗa tawn tigi sikku ɗum ɗo ɓay haray ko ɓiɓɓe mum o woni e waɗande haray o mara joddi ko ɗum ngalɗini ɗo Ummu Salama ma ko ɗum jiɓi ɗo Ummu Salama ko tawde ko ɓiɓɓe makko ɓe si ɓe heɓoyi ɓe hettoyke na kanko ɓe waɗanoyta kanko ɓe waɗanoyta e kadi ko no farlimo joni mana sa waɗi ko farlima est ce que kadi a heɓa joddi e mum wasi tawi hara joni a ƴetti ɗum waɗɗa sadaka ni tun e neɗɗo taƴa majjajo e maɗa mo andama mo fottirɗa ni a ƴallini ɗum haara ko gotum boy ko sikkata joni sadaka on ko sa waɗi ɗum janano kono ko watta ka ɓeygure ma ko ɗum sikka non ɗum ɗo ko farlima ko fiyon ɗum ala joddi ko ɓe waɗa ɗo ɗi hadisaji ɗo ɗi holli en wonde hihi ko ɓe waɗagoy kono fi kala a waɗiri ɓe farilla on ɓe waɗa kono haraɗa jogui joddi ɓayno woodi woɓɓe ala e wadde hara ko farilla hoore maɓɓe salo wadde fes ɓe salo ƴetta responsabilité maɓɓe on ɓe waɗa tum borre needi e ɗum haɓe innam he hakkitande ngala waɗu ko falɗa o sa faɗay mo yaha ko sonnaɗo inna mi ala kam yami acca koye ɓikkoy an ɗo awa jooɗo ko a joɗɗi ɗon hoore ma o yango ɗon o katakatanno inchallah hara himo jogui joddi muttafaqun alayhi hadis on no fotta sellugol mum hadis nayi bon ɗo kanko waɗi temeɗɗe capanɗe jeenayi e ɗiɗi wa an Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil alladhi qaddamnahu fi awwal al-kitab fi bab an-niyya hadis mo o Sa'd bin Abi Waqqas hadis makko hadis juutuɗo ko on attano ɗen ɓaawo lawlaw ka fuɗɗode dambugal fi annuye moƴƴigol annuye on no e nder on hadis ɗo anna rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam qala lahu laɗo makannomo jangin hadis on ɓaawo laɗo makani Sa'd o maki Sa'd wa innaka no an lan tunfiga a dépensata nafaqatan dépense tabtagi biha heɗa ɗaɓɓira on dépense ɗon wajha Allah yeeso Allah illa ujirta biha sina a yoɓete on hatta ma taji'alu hay ko watta fi yimra'atika ka hunduko sonnajo ma hay ko ñamminta sonnajo ma on e ko yarnatamo kon ɗum ɗo haray hiɗa jogui joddi mum andi o wino mo jogui kanko Sa'd bin Abi Waqqas ɓawon laɗo yahi darugol mo o wi nelaɗo miɗo mari jawdi busmima ara kadi ɓiɓɓe ronoɓe an sowona jiwoy an ɗiɗo e pette joni miɗo faala okkitiro jawdi an ni fof ɗan makki o woy o wi a mi waɗa tataɓe ɗiɗi o wi o woy no ɗuuɗi o wi an fecca e hakkude o wi o ɗum kadi no ɗuuɗi o wi a mi waɗa tataɓal o maki tataɓal hay tataɓal no ɗuuɗi nde accata ɓeygure ma nden hiɓe alɗi ko ɗum ɓuri moƴƴude e accugol ɓe ko ɓe miski yimɓe hiɓe toro yimɓe ɓaawo maɗa on tuma tan o addi o ɗo tokkoy ɗon o wi wa innaka no an a dépensata dépense hu wo dépense hu tawa on dépense ɗon ko waɗiɗama ko fi Allah sina yoɓeɗamo hay ko ñaminta sonnajo ma on ko hay ɗum ya jogui joddi muɗum fi kala ko farilla e hoore maɗa ya waɗa muttafaqun alayhi no fotta sellugol makko hadis o no ɓaawo ko kanko no numéro 7 ka fuɗɗore deftere
oɗo hadis joaɓa ɗo kanko temeɗɗe ɗiɗi capanɗe jeenayi e tati wa an abi mas'udin al-badri radiyallahu taala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qal abu mas'ud al-badri o wi nelaɗo men maaki ida anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqatun o wi si gorko waɗi dépensi ɓeygure mum ida anfaqa ar-rajulu si gorko dépensi ala ahlihi ɓeygure makko nden ahal ɓeygure ɗo ko sonnajo makko e ɓiɓɓe makko ɓen taniraɓe si tawi hino ton nafaqatan dépense yahtasibuha himo tañƴinori joddi makko ndin ka aljanna ihtisab ko waɗugol hara no tañƴini joddi ka Allah o wi fahiya lahu sadaqatun hara ɗum wonani mo sadaka on dépense mo waɗi ka ɓeygure makko haray ko sadaka so anni ke himo waɗande ɓeygure makko nden ɗo mo welnande ɓe hannde o yaa o soodoya kilo 3 tew kilo 4 tew addoya piihoy o ɗumanno o anni o ɗum ɗo ko fiyoɓe welto fi yaññalngol ɓe hara ɗum ɗo ko sadaka o heɓay baraji ko o waɗi ko farlimo kon o waɗa kadi o heɓa kadi baraji ko yaññane ɓeygore makko nden ko wonanimo sadaka muttafaqu alayhi no fotta e sellugol o hadis ɗo oɗo hadis jeega bo kanko wati temeɗɗe ɗe capanɗe jeenayi e nayi wa an abdillahi bin amri bin al-as radiyallahu taala anhuma qala o maaki kanko abdullah qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo allah o maaki kafa bilmar'i ithman an yudayi'a man yaqutu wi yoni neɗɗo bakkatu nde o yeeboto mo o wurnata mo o woni wurnde man yaqutu anim on mo o woni nokku goo riwaya go man yuqiitu man yaqutu man on mo tawata yaqutu hino wuura ley makko e ley dépense makko joni neɗɗo bone o yeebagol on o tettagoma ɗo ina no gerduɗa o jokka haaju makko te o ɗo noon ko e ley dépense makko o duwa wuurude o accidamo hoore makko ton yoya gerdu no gerdi o ɗum ɗo ɓiɓɓe ɓen naatori ɗo e sonnaɓe ɓen naatori ɗo mawɓe on tigi ɓen kadi si tawi ɓe mara hay hunde tawi kanko ko kanko fewndi dépense gol ɓe ɓeeɗo kadi ɓe naatori ɗo ɗum ɗo yoni on tigi bakkatu wotaw sikko ene noon min hakkitande ala no gerdi to o hadithu sahih o hadith o no selli rawahu abu dawuda ko fillimo ko abu dawuda wa gayru e woɓɓe go ɓe no abu dawuda no cheikh albani o maaki hadith o no selli ko sahihul jami wa ziyadatihi mo sellinimo ɗon wa rawahu muslimu fi sahih bi ma'nahu imam muslim no filli oɗo hadith kono ko ma'na on wona lafdu on qala ɗon ko nelaɗo maaki ka sahih muslim kafa bilmar'i ithman an yahbisa amman yamliku qutahu yoni neɗɗo on bakkatu nde o dumbata mo o jeyi nguure muɗum ni kafa bilmar'i ithman yoni neɗɗo on bakkatu an yahbisa nde o dumbata amman yamliku e on mo o jeyi qutahu nguure muɗum mana o jogito hoore makko o salo waɗande o mo o tawata dépense makko on guure makko on ko kanko jeeyi ko kanko yani mana ko kanko farli o jogo hoore makko noon wayno o watta o salo wadde fes o salo accitude o salo ka dépense ɓe ani o dumba o imma o dumba hoore makko kanko o jogito hoore makko o salo dépense ɗe mo maɗum o jogo o ya ɗon sonnajo on o salomo accitude o salomo ka dépense ɗe o wi ɗum ɗo yoni bakkatu ɗum le no woodi hannde honno wallahi no woodi oɗo hadis jeɗɗamo ɗo kanko watti temeɗɗe ɗiɗi capanɗe jeenayi e joyi wa an abi hurairata radiyallahu taala anhu anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam qal ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu allahumma a'ti mumsikan talafa muttafaqun alayhi abu hurayra o wi nelaɗo men sallllahu alih w sallam maaki ma min yawmin ala wo e ñallal yusbihu ngal no weeta al ibadu jiyaɓe allah ɓen fihi e mum ala ñallal ngal jiyaɓe ɓen finata e muɗum illa malakani sina malaikaɓe ɗiɗo yansilani ɓe cippoto
ɓe wiya kasama ɗo ga ɓe cippo ka leydi ɗo. Fa yaqulu ahaduma, goɗɗo maɓɓe wiya déclara, o wiya allahumma allah mi jeejima mi torikema, aati munfigan halafan, okkor dépense ɗo on lonto. Allah kala waɗɗo sadaka hande Allah lontinanmo. oɗo wiya ɗum, oɗo du'o o du'a ɗo. Wa yaqulu akhar, o ya malaikajo ɗimo makko o inna allahumma aati mumsikan talafan, allah mi jeejima mi torikema, okku jonnu o jogitiiɗo jawdi mum sali okkitirde jonnumo tilfaare, yani mana tilfanmo jawdi makko ndin. Talafa ko bonnugol, ko halkagol, ko perdugol. Allah okkor on ɗon perte, ɓay fof ko Allah okkata, ko Allah okkata gañan, ko Allah okkata perte. Allah waɗɗo sadaka on lontinanmo. O wiya kadi inna Allah jogitiiɗo ɗon tami ɗon jonnaali fes fontaali wiyaali ihi, Allah okkormo yeebaare jawdi makko ni yoni yeeba. ɓeɗo malaika o ya du'o o yahuɗa. Muttafaqun alayhi. Hadis sakkitiiɗo on ɗo kanko wat 196. Wa anu itam makko kanko Abu Hurayra fahi ani nabi sallallahu alaihi wasallam qal, wonde laaɗo Allah on maaki, al yadul ulya, jungo wontingo dow ngon, khairum ɓuri moƴƴude min al yadi sufla, edi wongo ley tuɗugo ngon, ko ngoya jonnowo tuɗugo ngon, ko ngon ɓuri moƴƴude edi jungo tuɗugo ngon. Wabda bi man ta'ud, fuɗɗorta hono ɓe ɓeynuɗa ɓe. Wa khairu sadakati, ko ɓuri moƴƴude e sadaka on, ma kana an dhahri ghina, ko tawata ko e hoore ngalu, ko ɓaawo ngalu, yani e hoore ngalu sadaka on waɗa, ko ɗum ɓuri moƴƴude. Waman yasta'fif, mo ɓurnike nefinike toragol, yu'iffahu llahu o yu'iffahu llahu, Allah waɗay mo ɓurniɗo. Waman yastaghni, mo alɗinike, yughnihi llahu, Allahu alɗinaymo. Mana juurɗen ko ɗiɗi, ko jonnowo ngon e jaɓowo ngon. Oye jonnowo ngon ko ngo wiyata hin dow, ngo yettuɗa leyga a waɗe ɗo, jonnowo ngon ni ko ngo woni yadul uliya, ma al yadul mu'tiya, jungo okkowo ngo. Oyi ko ngo ɗo ɓuri moƴƴude edi jaɓowo ngon. Fi kala ɓe fof alhamdulillah, so tawi ko ɓe julɓe ɓe fof warayno moƴƴi, kono noon okkowo on no ɓuri okketeɗo on. Sabu na ko weli fi ittugol jawdi mum inna ihi jonnadi ka tawata a habbaki innugol no wayi, kono ɗo ayray tonon heɓike, ko ɗum ɗo metti fi no wakkili finance ugol ɗo milliard ji kono terrain on ko ka hoore principal terrain on woni. Wo ko jelu ɓe wi ɓe wi de wonko 2 milliards 500 millions, yeeɗu no satti nim ɗum 2 milliards hande goɗɗum ande ka yaasi ka fewnuɗen ɗo no alaji en he mo andi ɗon ko lié commercial. So soodi ɗon joni on waɗi ɗon 5 dal ɗuɓi joni yara on hetti ane bon awa joni awa etanita ɗon laawa en no metta fi ɗo e ɗum haray en hetti, kono ɓe ɗumani ɗo ko fisa ɓowke ɓe nawni ɗo ɓe faala yaade Tunis haray opération noon hawray ko télé wono 4 000 dollars a waray ɓe faala yo ndar ɗon hay soko feccerne waɗo ɓayɗo so hontiki jonni aray innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama, ko honti ko garato hettiroyta na ko weli fi. Ko ɗum waɗi gerɗo e wonki mum cippiri e wonki mum ki ha wawtiki inni ihi, Allah yigitanalmo ɗo inni ngo jungo ɗo ngo ko ngo ɓuri moƴƴude edi waɗugo fontigo ni jaɓugol ngol. O wi ɗo noon, o wi fuɗɗorta ho dépense on ɓeygure ma nden ɓe tawata no farli e maɓɓe dépense gol ma. Fuɗɗora ɓeygure ma nden heedina ɗon ɓen ɗon kadi no mari ɓeygure, jogi esiraɓe, jogi jajiraɓe, jogi ɗum ɗo e ɗum ɗo, yara noon ara e kawtal ngal, ara e enɗan ɗan, ara. O wi ko ɓuri moƴƴude e sadaka ko sadaka mo neɗɗo waɗi tawi hi wona fayda waɗa niisa, kamna so ƴetti beru pet kun ɗon tun woduno o okki wonde seytane cukkuto mo daari ko gerɗa, daari ko defuɗa hoorema joni noon amara e hunde a jooɗori ni. Ko ɗum waɗi hunde tawa himo mari o itta tawri haqqille makko yata e ɗum,
o wi ko sadaka ɗon ɓuri moƴƴude ɗo no ari e nokkele hadisaji goo hollude wonde ittugol beru petti mum on waɗa sadaka ko ɗum ɓuri moƴƴude oɗo hadis holli wonde o ko tawantigi no mari buy non o itta ɗon ko ɗum ɓuri moƴƴude hawtugol hakkude ɗiɗo koko annuye e angal ɓernde nden likkutugol niisita ko ɓuri heewde kon ko si tawi ko on tigi luttini kon no ɗuuɗi fayda ko ɗon ɓernde yawta yejjitugol ko waɗi sadaka kon si ko noon ɓe tawata fayda no wuddi sina hara on tigi o ittu seeɗa on taari ko lutti kon o tawa ko lutti kon no ɗuuɗi ha fayda o ɓernde makko ne niisitay ko ɓen ɗon haray ɓe accugol ha ɓe heɓa buyi si ɓe waɗa sadaka ko ɗum ɓuri moƴƴude no woni woɓɓe goo no wela ɓe yani ko ɓe okko ɓe hay si lutti ɓeru petto ɓe okki haray ɓe welti ɓernde maɓɓe ne felataɓe few ɓeɗo haray on tigi ittugol beru petti on ko ɗum ɓuri moƴƴude sabuna ko ɗon holli limanu tigi 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 e hoori mon yuqa shuha nafsi fa hada kadi uqiya min shuhi nafsihi ani guddan wonki e yiɗangol hoore muɗum yiɗugol jawdi yiɗugol ɓabugol mo Allah dandi ɗum haray o malama ɗum noon ittuɗo beru petti waɗi wallahi oɗo haray oɗo ko jambaɗo goɗɗo mo mari tereji ɗiɗi pet kono hakkilɗo ko ɗin ɗiɗi petti o mari o ƴetti goɗɗo o hokki fi juulirde fi sabilillah ɗum le ko ɓurɗo hittude on oya ka woni to no waɗi fello seeɗa ka oya woni ɗon no ndeeli no moƴƴi ha o ƴetti ɓurɗo wonde posade on o waɗi o ɗum sadaka jiggude ɗum no weli fi no woni marɓe ɗo terenji 50 ko fanɗi o 50 teren haray mo mari o heɓali gooto waɗaɗo fi sabilillah no woni idan o wimo waman yastafif yuiffahu llahu mo nefinike nefinagol ngol ɗo ko piiji ɗiɗi no ari nefinagol waɗugol ko boni taw ha ƴaka e rewɓe janamɓe no woɗɗiti no renti no mefi e rewɓe janamɓe Allah walla mo ha o wona rentiɗo ɗum ko nefinagol istifaf nefinagol kadi no woodi noone go nefinagol ka jawdi nefino ɗaɓɓirgol jawdi no harmiri inna noon ɗum ɗo go riba mi naata e mum few ɗum ɗo ko jamfa no heɓo kono ko jamfa mi naata e mum few oɗo kadi Allah waɗa e mo nefiniɗo o ara ɗum ɗo metta e mo fes Allah aldina mo ka wonki makko wa man yastagni yugnihi llahu mo aldinike kadi Allah waɗa e mo galo ɗumna ko woni ngalu ngun ka ɓernde bimana mo yondinori beru ko mari kon ɗuna min ɗo gaynala hata no yetti Allah min ɗum ɗo mino mari ɗum ɗo Allah waɗana mo ngal ngun ka ɓernde makko ga mo udditi dambugal torare ko en ɗo walle menen min ala hunde min hay hunde ala ga menen ko men ɗo manni menen meɗen tampi menen Allah waɗay hay so heɓi goɗɗum kala ko heɓi ɓernde makko de yondinata ko harata few on woodi woɓɓe hane ɓe mari goy kono ko ɓe miskimɓe ka ɓernde ko waɗi ko ɓe mari kon fof gite maɓɓe ɗe yiyata ɗum ɗon koko ɓe heɓali kon woɓɓe goo no mari ko toon guiteren woni wawɗo noon ko aduna o aldata sa muuɓi aduna on foppa jonnimo o daral gaɗa to kadi o winna ara ɗo kadi ɗum ɗa kadi no arayno yentori Allah yo Allah waɗa en ngalu ngun ka ɓernde meɗen waɗa en nefiniɓe piiji bonɗiɗi waɗa en waɗoɓe ko moƴƴi dankotoɓe ɓe guure mum nde wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin